Zadovoljni su. Ukućeni su zadovoljni, promjena je na bolje. Zadovoljna sam i zadovoljna sam vašom uslugom. Uvijek se tu lepo i prijatno osjećam kad dođem. Odlično. I previše dobro. Čak utišavam suprugu i ostale da ne galame. Baš sam prezadovoljan. Otkad koristim, ima 15 godina. Kako deda ne čuje, sad je super, super usluga, super, zato i dolazim ovdje. Navelo me nedostatak kvalitetnog života. Ja volim život, volim da sve postignem i imam dosta i obaveza i tako dalje i da bi to uspeo, morao sam da imam ovaj kvalitetan sluh. A najgore mi je, znači, kad sjedim negdje u društvu, oni pričaju, a ja ne razumijem ništa. I sad mogu da pričam svakim gdje hoću i kako hoću. Mogu vam reći da smo presrećni što smo kupili ove aparate, jer se naš život kvalitetno promenio. Naravno da je bolje kad čujete. Da bolje razumem, ali čujem kad hoću da čujem.